ва ман ҳар замон аз тирезаи ошёнаи сеюм назар мекардам ки духтарам дур наравад. ва як лаҳза вақте ки назар кардам, дар онҷо занҳои ҳамсоя бо кӯдаконашон нишаста буданд ва як кӯдаки майда нохост аз пушти духтарчаи ман медаваду нохост меафтад. вақте меафтад, духтари ман ҳарчанд гунаҳгор набуд, лекин модари ҳамон кӯдак аз ҷояш хеста тарафи духтарчаи ман дод зада: ту кар будимӣ, нигоҳ накардӣ, гуфта таҳқираш мекунад. ва ин чиз бисёр ба ман сахт мерасад. ман аз ошёни боло ин чизро назар мекардам. ба ман бисёр сахт расид ва ман боз фикр кардам ки духтари ман агар ки оянда ҳамихе гӯшаш вазбин бошад ва дар зиндагӣ роҳаша ёфта натавонад, ҳарчанде ки хоҳарча дошт, он вақт як хоҳараш буд, вале ҳар кас зиндагии худаша дорад. ва анамин чиз ба ман қувват дод ва ман мақсад гузоштам дар пеши худам ки духтарамро албатта мехононам. дар Варзоб дар як муҳите будем ки мо бояд ҳам корҳои илмию иҷодии худро мекардем ва вақте ки нисфирӯзӣ мешуд, мо меомадем дар онҷо мусиқӣ мемондему, ҳама бо ҳам рақсу бозӣ мекарданд, яъне хурсандӣ буд. вақте ки мо дар онҷо наҳорӣ кардем, ҳама монда шудагӣ буданд, хаста буданд, дар ҳар тараф буданд. вақте ки музикаро монданд, ҳама бо ҳамон рафти суруд рақс кард. хурсанбонам дар аввал камтар як хел эҳсоси хомӯшӣ намуду дар як тараф буд. вақте ки садои музика яъне баланд шуд, камтарак ҳамаро ба ваҷ овард. вақте ки ҳама дар рақсу бозӣ буд, ногаҳон хурсанбону низ хесту бо ҳамон равише ки яъне ҳама рақс намуда истодааст, яъне бо ҳамон рафти музика он низ бо мо хес рақс намуд. ин як лаҳзае буд ки ҳамаро ба ваҷ овард ки чӣ гуна пай буд ки мо бо кадом суруд, яъне бо чӣ равиш рақс намуда истодаам. вақте ки фаҳмидам ки духтарчаи ман ношунаво аст, аллакай хело сахт роҳ афтода шудам. пешаки фикр кардам ки ояндаи духтари ман чӣ мешавад, чӣ хел мешавад, чӣ хел мехонад, чӣ хел дар зиндагӣ роҳаша меёбад. яъне гӯё ки дунё пеши чашмам ба торик шуд. рӯзҳои аввале ки ӯ омад хеле хомӯш буд, зеро фикр мекард ки шояд мо ӯро дарк намекунем ё ки намефаҳмем. вале аз он рӯзҳое ки ӯ бо мо дар як гурӯҳ менишаст, суҳбат мекард ва дарсро мехонд, дар аввал дар ҳолате ки дар дарсҳои лексионӣ буд, ӯ хеле мушкилӣ мекашид ва билохира вақте ки мо аз ӯ пурсон шудем ҷиҳати зиндагӣ ва хусусан феълу рафтор ва якдигарро мо хуб омӯхтем, баъди ӯ озод ӯ тавонист ки бо мо суҳбат намояд. дар аввал шояд ки мо ишора ва ҳарфҳои ӯро намешунидем, вале мо низ кӯшиш намудем ки то бо ӯ бо забони ишора ва хусусан агар ки тавонем то як ҷиҳати фикрии худро ба ӯ фаҳмонем. вақте ки буғчаи бачагонро ба анҷом мерасонад, дар синни 7 солагӣ ҳуҷҷатҳояшро дуруст кардам
ва баъд аз он ба мактаби ношунавоии ноҳияи рӯдакӣ бурдам. ин мактаб интернат аст ва дар он ҷо кӯдакони маъюб фаро гирифта мешаванд ва онҳо як моҳ ду моҳ дар он ҷо бепадару модар дар ҳамон ҷо тарбия гирифта мегиранд. вақте ки ман ӯро якум рӯз бурдам ва бисёр ҳам ҷои бегона буд, одамҳои бегона, бо ҳеҷ кас шинос набуд, бисёр гирья мекард. маълимонаш маро аз син берун кардан ва гуфтанд ки шумо бояд ки раведтон, барои ин ки кӯдак ҳозир фаҳмад ки шумо меравед ва ӯ танҳо мемонад ва гирья мекунад. духтари ман бисёр зирак буд, бо чашмаш фаҳмид ки чӣ гуфта истодааст. дар аввал ӯ мехост ки чевар шавад. ӯро дар назди як чевар мондам, ӯ ёд гирифт духтана. лекин дар ҳамон як соле ки вай дар хона нишаст баъди синфи да бисёр зиқ шуд ва ӯ бисёр расм кашидаро дӯст медошт ва аз ман фақат хоҳиш дошт ки нисми ягон ҷое ки ман раваму расмро ёд гирам. яке аз бисёр шахсиятҳои маъруфи Русия, Скороходов, вақте ки вай худро аз нобиноӣ, аз мушкилоти шунавоӣ азият мекашид, вақте ки аз ӯ савол мепурсанд ки барои шумо аз ҳама мушкил кадом аст, фикр накарда ҷавоб медиҳад ки барои ман аз ҳама мушкил ин шунавоӣ, вақте ки ман намефаҳмам ки дигарон чӣ мегӯянд. муаллим ба мо фаҳмоданд ки ӯ намефаҳмад ва ҳам гап задан наметавонад. ман ҳамон лаҳза буд ки мо дигар баъд аз ин кӯшиш намудем ки тариқаи суҳбати худро бо ӯ озод намоем, зеро гарчанде ки ӯ нафаҳмад, ӯ дар коллективи мо аст, мо бояд бо ӯ суҳбат намоем. фикр мекунам барои мо дар аввал шояд камтар мушкил буд, вале то ин дам дигар ҳеҷ мушкиле нест, зеро мо ӯро озодтар карда метавонем. маро оғӯш карду, мана дар инҷа намон, ман қати ту меравам гуфт. аммо ман гуфтам ки ту бояд дар инҷа хонӣ. вай кӯдак буд, намефаҳмид, гирья кард, бисёр дилам реш шуд. вақте ки ӯро маҷбур ба дасти муаллима супоридам, баъд худам аз пушти дари синф баромадам. дар он ҷо муаллимони дигар, мураббияҳо буданд ки омада, вақте ки диданд ки дар чашмам ашк аст, онҳо маро рӯҳбаланд карданд, таскин доданд, гуфтанд ки ҳоло иститон, ҳоли ин ҳозир гирья карда истод дар мактаб. рӯзе мешавад ки вай гирья мекунад ки ман хона намеравам. вақте ки мо дар автобус нишастем бо гурӯҳи ҳамкурсон, ҳама бар як паҳлӯ нишастанду ману Хурсанбону дар як паҳлӯи дигар дастамонро дошта дар автобус рост мерафтем. вақте ки роҳи мо идома меёфт, дар рӯ парои мо ду зан нишаста буданд ки дар синни соли миёнасол буданду вақте ки мо бо забони ишора бо Хурсанбону суҳбат намудем, яке аз занҳо пеши гиребонашро дошту вай худоё тавба кардан, гуфт чӣ гуна ҷавонҳову вале гап зада наметавонанд, инҳоро ҷомеа чӣ гуна қабул мекарда бошад, бо инҳо вақте ки дар миёни ҷомеа дарс мехонанд, гуфта ба мо ишора мекарду баъзан гапҳояшон мисли таҳқиромез буд. агарчи Хурсанбону намефаҳмид, вале ман суханои онҳоро ба пуррагӣ дарк мекардам. ман низ худро ошкор накардаму бо Хурсанбону суҳбатамро идома додан гирифтам. ҳамин хел шуд ки вайҳо чӣ қадар дар бораи мо суҳбатҳо кардан гирифтанд. ман ҳеҷ ба онҳо аҳамият диққат, гарчанде ки ман шунида истодам ки вайҳо чӣ гап мегуфтанд. ҳар як гапи онҳо маро ба эҳсос меовард, вале ман аз он ки Хурсанбону рӯпарӯи ман меистод, ба суҳбати онҳо ворид нагаштаму ба Хурсанбону суҳбатамро бо ишора идома додам. ҳамин хел шуд ки роҳи хонаи Хурсанбонуё пеш аз хонаи мо буд ва вай фаромад дар истгоҳ. баъд ман гаштка рӯямро гардондаму бо ҳамкурсони худам суҳбат намудам. яке аз занҳо гаштарка чӣ хел ин гап мезанад, гуфта боз гаштка пеши гиребонашро дошту ҳайратомез ба ман нигарист. баъд ман гуфтам, холаҷон, шумо он суҳбатҳое кардед, ҳамаашро ман мешунидам.
خصوصا اپام رزین کچه ها میدوزن و من آنها رو میفروشم. از اپام من بسیار چیزها رو آموختم. اینچنین رسم کشی رو هم یاد گرفتم. میگفت چی به خواهرکوی من میشنود، من باشم نمیشنوم. از چی سبب همین کار هم خیلی شد. اون وقت با کودک بود، مثل فهمونده نمیشد. لیکن به همه همین نگاه نکرده، منم باشم، پدرشم باشد، مادر کلانشم باشد، همیشه با او صحبت میکردیم، او رو روح بلند میکردیم و بعد من کوشش میکردم که با کودکای معیوبی که از او بدتر بوده، یعنی کودکای ما او رو با من ایدها میشد و او کودکان معیوب رو با هر خیل محفل ها تکلیف میکردم. از طرف مکتبم همین خیلی چیزا تشکیل کرده میشد و بعد وقتی که ما همین خیلی جوبه میرفتیم و کودکان معیوبی که آنها بی پا هستند، بی دست هستند، چشمشون نابینا است، آنها رو دیده و بعد از اون من با او میفهموندم که از تو هم بدتر آدم ها هستند، از تو هم زندگی آنها سخت‌تر است و تو باید مبارز باشی، حرکت کنی. هرچندی که ناشنوا هستی، لیکن چشم بینا داری، پای داری، دست داری، حرکت داری و تو باید که حرکت کنی در زندگی. از این چیز رو افتاده شدن در کار نیست. در وقت نوروزی وقتی که خواهرچه‌اش به نزدش می آید، میگه که من با کرته دختن در کار است. هم با این یک فکر کرده، یک ایده می برورد. بعد همین کرته می دوزد. این همسایه به میتید، همسایه این نقشش می کند. موندگیش خودش دختگی است. در وقتی نوروزی می پوشند. این وقتی اساساً برای نوروز، ملکه نوروز شدن به دختر است برای خواهرچه سیومش. من بگو. وقتی که می دوزد خواهرچه‌اش بسیار خوشحال می شود، او را سخت در آغوش می گیرد، بوسه می کند و بعد تشکر بی پایان می گوید. بسیار هم خوشحال می شود و از آنی که خواهرش خوشحال است. این متوعی بود که چند سال در دورین صندوق خواب بود. یک روز صندوق وقتی کشویم معقول شد، بسیار کم بود، از این کرته نمی برآمد. بعد در فکرش وای کرد که من همینه گیرم برای خودم یک تا کرته دوزم. من گفتم این کم است، گفتم من کرته کلته می دوزم. بعد همینه دوخت. من که بندش خطی، این بندشم اکن میگم در میونش بستم میبندم میگه، یکی در گردنم میبندم. یعنی بسیار ذوق دارد، همین خیلی چیزای میکشد، خودش میدوزد. در طراحی کمتر سست است، یاردم میتیم در بریدنشو، موندگیش خودش میکند. جای وای در همین جاست. یعنی وای باید البته با جامعه باشد، وای باید البته با ما باشد، با کسانی که سخن رانده میتواند باید البته باشد، چون که وای صحبت کرده نمیتواند، یعنی که نمیشنود. این از اون سبب نیست که وای نمیشنود و او با ما نباشد. یک دنیای وارد گشت که خودش حیران مونده بود که چی است. و حتی نمیخواست، گریه میکرد از قفای مادرش، پدرش. وقتی که فرزند از مادر جدا میشود، این خیلی مشکل است، چون که بسیاری وقت فقط اشاره میکرد که خانه میرم، اشاره میکرد که مثلا
بسیارتر خانه میخواهم. نه وقتی که رفته چه خوب خیلی خوب برای من. وقتی که من به اینترنت رفتم خیلی خوب بود برای من، چون که من وای خودم یافتم. من خیلی وای میکنم به همه ناشنوایان مراجعه میکنم که مثلا بخونن، مکتب روند، انا اوچوشون قطعی وای کنن، چیز وای دارن به پدر مادر مراجعه کنن. این وای نیست میگه مثلا یگان مشکلی نداره، ما میتونیم که مشکلات خود حل کنیم. مثلا چی سببی باشد مرحمت من دانشگاه ها روند یگان جای وای مشکلی ندارد، میتونن خونن، میتونن که دوام کنن خوندن و کمک وای کنن. من در خونه شدن نقض میخوام فقط کار کنم، مهنت کنم، زحمت کنم. خونه شدن و زیغ شدن این وای معنی سر به تاثیر مهنت کسل میشه. برای من خوب است که کار کنیم، مهنت کنیم، بهترین شده.